Hercules! Di napalabas, saanen ang nagarampay ni Paulo kini Reynalin, ket pagyamanan dayta ni Jo, gapu taawanen ti karibal na. Sinarungkaran nga rod ni Jo ni Reynalin. Kayat ni Reynalin nga ipanaknak ni Jo, ti panagayat na kenkwana. Nagtungpal nga rod ni Jo iti pagayatan ni Reynalin, apatayen na ni Hercules. Ita gagayem, denggan yu tituloy ti seryetayo ita alawas anapaulwan. Tinapintas adayag, dito'y drama tayo, Hercules! Jo, pangaasim, ibatam tabunang mo. Bumagbagang tibunang na. Jo, ibatam tabunang mo. Di ka paramat iti dakas. Ibatam tabunang mo. Patay ka itan, Hercules! Yeah! Jo, ibatam tabunang mo. Maisagmak ka lang. Ngarap! Nagparang ti espada. Jo, pangaasim, ibatam tabunang mo. Jak kayat nga aglaban ta. Saan asikat ikabusor ko? Iswadyak kayat ang mairaman ka. Patayin ka. Saan? Ibatam tabunang mo. Yeah! Tibunang ko, naipatak. Di mon gam din apidutan, Jo. Sige, pumanaw kan. Nasken ang mapatay ka. Jo, jak kayat ang madangran ka. Iswa pumanaw kan. Agawid kan. Oh, ni Reyna mang mangkik. Reyna mang mangkik! Siyak ti sangwam! Di mo iraman ti sabali a tao! Yan mo kanyak na espada! Wako pa! Nagpukong ti espada. Saan arumbang ang maagaw ni Reyna mang mangkik? Saan mo ang natarnag ni Hercules? San, Reynalin? Kasano nga rod ang makunam, anapod no, ti panagayat mo kanyak. Patyan ako, ma. Talaga anapod no akin ka. Sige, mamati akon anapod no ka kanyak, Jo. Ngam, ikalay sa nagtulaan, no mapatay mo ni Hercules. Ha? Ngam no di mo mapatay, nasaysaya at no lipatan naklaangan. Bayam, baliwak agodasan, Hercules. Ikarik day takan ka. Imayak ta kayat ka kasarita, Paulo. Kayat mo ka diti kwarta. Ha? Sino ti madi ti kwarta? Nakos na rad. Agtinulong ta. Kat no agbaligi ta. Ikang kay titangdan mo. Ibagam naman ti kayat mo atangdan. Ibagampay no anya ti aramiden ta. Patayin ta ni Hercules. Anya? Agtinulong ta. Kasta gayam ti kunam nga aramiden ta. Kas itinakon Jo. Dagas ti ugalik. Ngamjak gayam maitured ti pumatay. Di damo, kayat kong aramiden day ta. Gapo iti panagayat ko kini Reynalin. Kasta ti kondisyon na, tapnosong batanak. Inaramid kumat. Ngam na imbag, taadabas si timak anang butbutang kanyak. Iso ajak nagtuloy. Basit at timak. Wen, basit at timak. Nalabit a basit a parswa day dya makapagsao. Kunana may sa kanong alalya. Ha? Sipod day jay. Saan kon nga inulit? Ket nagamirisak. Jak gaya maiturod ti kayat ni Reynalin nga ramidak. Ngam siya. Maramid ko. Ngam kayat ko at tulungan nak. Lading itak Jo. Saan ka matulungan? Ket timakunak. Agpanunot ka pa na imbag. Sakbay nga aramidam dayta. Ngamin. Amang ano si kamot laeng ti madaksan. Agyamanak, taagtalag ka kanyak, nimfa. Kan pakaragsakak ti panakamamukan ka. Gayam na ka ni Hercules. Isa anak pakitagan ka. Taamok mat, anadalos ti panagpuspusong.
Adalat tamot pagbiddotak, Nympha. Wan! Saan ka, dakas? Wan tinasaya at lata ti aramidan tayo. Tamadin no dakas ti aramidan tayo. Taagbalatag tumatla kada tayo. Tay kunada nga rudan. Anyaman nga aramidam. Dakas man kan na imbag. Agsublimat lakan ka. Correct! Iso ano na saya at ti aramidam. Agsublintukan ka apag saya atam. Wan, Nympha. Ay, wan gayam. Malagip ko ni Reynalyn. Talagang sakit di adakas day dya babae, Nympha. Nakabutbutang. Wan, dakas day dya babae. Iso aliklikam. No sa dino ngamin tinaggap-gapuan na Ato tibanag, ati mo may papankan kwa na, Sharon. Nga maamuam tumatlang, tiki na siya sino na. Hercules, at to'y ti tsaa. Agyamanak, Sharon. Nagsarita kami itay kan ni Nympha. Ngam awan pagdanagam, Hercules. Jak to sarsaritaan ti maipapankan kwa na. Nasaya at no kasta, Sharon. Hercules, sorry ngamin. Kinumbinser ka. Tapno armam ni Reynalyn. Tapno si kati pakaituunan ti imatang na. Asaan kat ani Paulo. Angam gayam. Dakas matday dya babae. Pasurot gayam ti dakas nga engkanto. Pudno day tanga imbagam, Sharon. Kasanom nga rod aparmagan ni Reynalyn. Amok nga inaramat laang ti kalaban ko. Saan nga iso ti pudno akabusor ko. Hercules? No pa'y kasta. Naskan nga agad tayo lata. Anya ti may tulong ko? Awan sa bali ama itulong mo. No di ti mangbilin kadagiti tattao. Adida kumarumrumwar iti babalayda. Iti kasta. Mailiklik da iti pagpaggadan. Wen, Hercules, kasta ti aramida. Oh, Jo, si kamot na itamasabat ko. Sa dino ti papanam? Oh my God! Oh my God! Di nagkuyudan! Kan sa dino ti papananta! Basta sumurot ka kanya! Ibagam no sa dino ti papananta! Kan di nakuludan na kasta! Basta sumurot ka kanya ka! Hindi mo kaya timodaksan! Apay nga inrakadnak diti punti kayo, Jo! Pang-aasim tarok tanak ditoy! Sikat matay, no saan nga agpakamatay ni Hercules. Anya? Anya ti imbagam, Jo? Sikat matay, no saan nga agpakamatay ni Hercules. Anya? Agbala ka din, Jo? Iti anya agapong agpakamatay ni Hercules. Saan abala, Sharon? Matay ka, nagsukir kanyak ni Hercules. Rukatan nak ditoy! Saan ka basta makarukat, Sharon? Agyan ka dita. Rukatan kan tulaangan, nunatayan ni Hercules. Ditakan. Ha! Dinak panawan! Jo! Rukatan nak! Jo! Kasano ang makarukatak ditoy? Sharon! Ha? Timak ni Nympha! Kumita ka dito labanday di kanigin. Nympha! Apay nga da ka ditoy? Nagsawsawarak! Kat nakita ka nga uludan ni Jo! Kat sinurot kayo! Nympha, matulungan na ka di ang makarukat dito ay. Tiyak ka pala!
Agyaman hak, Nympha. Sige, inakon. Panawan ka pa'y, Sharon. Aganad ka, Nympha. Nagawan kat aposo ni Jo. Ta inaramid na ti kasta. Kasano itaan? Anya ti aramiden tayo. Awan ti maaramidan tayo. Nangruna kada kayo adto alalakay. Awan sa bali ang makaispal ka ni Sharon. No din ni Hercules. Itamat laang. Ispalak ni Sharon. Amangan numasalaw mo ni Joe iti dalan, Hercules. Magnaak iti amyanan. Sige, inakon. Sige, kuyugan ka, Hercules. Sa dino tinakairakadan ni Sharon, Nympha. Itchay abanda, iti kakaykaywan. Sige, Agasam tinakunan ni Joe. At pakamatay ka kano, sakbay arukatan na ni Sharon. nakulaapan lati panunot na. Ar-aramatan ti dakas nga engkanto. Awan sa bali, no dinirinalin. Iti tamo, ni Paulo tinaggandat kan ka iti dakas. Ita, simublat ni Joe. Naimbaga, ta nakapagpanunot mo't lang ni Paulo. Pabinagbagaan ni Sharon. Kas iti nakunak. Nakulaapan lati panunot ni Joe. Asidagtan! Dita abanda, Hercules! Asidagtan! Agyaman hak, tanarukatan nak, Hercules. Agawaan tayo ti pumanaw ditoy. Intayon! Sumungat ni Joe! Intayon! Intayon, magnatayo iti amyanan. Sumartin kayo! Sige, umuna kayon. Sangwak ni Joe. Ngam, Ingkayon, Sharon. Agawaan niyo. Intan! Sharon! o sige, aganad ka, Hercules. Syakti ka sa pulam, Joe. Ngamapay nga iraman mo ni Sharon. Nasaya at mata nakita ka dito eh. Ang bilibat ka. Tamo mainrakad ko dito ni Sharon. Joe, saan ang maiparbang tinaramid mo? Awan basol ni Sharon kan ka. No di mo kaya tidakas nga ramidag iti orasi naman. Agtungpal ka iti baga. Tumpuak ka iti deras. Anya? Nangag mo tin bagak. Tumpuak ka iti deras. Kat kanibus sa naman. Joe, gapo iti panagayat mo kan ni Reynalyn. Makaaramid ka iti dakas. Agtungpal ka iti kayat ko. Sa anak ng tungpal. Gapo ta dakas dayta. Alakid din. Agawid kan. Oh. Di mo narik na tidano ka. Oh. Joe, ar-aramatan nakalaang ni Reynalyn. Ngam saan na ka nga ayatan. Uray mapatay nak. Saan na kan tulat tang ayatan. Pagkunaam ko ma. Gapo ta dakas nga engkanto ni Reynalyn. Anya. Kaya't nakapatay ni Reynalyn. Ngam sikati aramatan na amang patay kanyak. Anya. Maisagmak kalaang, Joe. Isualiklikam ni Reynalyn. Saan mo basta mapatay ni Hercules, Joe? At dakin at datlagkin ko na. Wano anting-anting na. Mas dawak. Tadi na ingkan kano tinapig sa adanog ko. Makita mita? Kan may sa. Apay asaan an ni Reynalyn timang patay kan kwa na. No talaga akayat na amatay ni Hercules. Apay adata ti ibaon na. Ha? Kan may sa. Naamiris ko anasayat at tao ni Hercules. Saan na akayat ti apa when no riribok? Kang runaan na. Isu ti salaknib tayo dito'y lugar tayo. Salaknib? Di mo ka di malagip. Nga adun dagiti mapaspasamak dito'y lugar tayo. Kas kumay tinakidnap nga ubing. Wenwa niya pa dita. Kat ni Hercules tinakatulong ka dagi nga ubing. Kasta ka di. Saan mo nga mo? Gaputawan bibiyang mo ka dagiti mapaspasamak dito'y lugar tayo. Ngam siyak,
Nakamiris akon. Isu ati makunak, Jo. Ni Hercules ti sakit mo. Saan an ni Reynalin? Tan ni Hercules nasaya at atao. Reynalin? Wan, siyak, Jo. Oh, apay? Di nakadipastakan? Sige. Sumrag ka. Katagtugaw ka. Anya ka diti gagaram? Ngamin, di nakmatan sinarungkaran idirabii. Kailiw kan ang makita, iso nga imayak. Amang ano kaya't mo tiyagpasyar iji sentro? Saanan, Reynalin? Manipod ita. Saan ka na kaya? Tadakas ka. Iso apumanaw kan. Nakaamirisak matan. Saan ka gaya mga ayatan? Kasta ka di. No kasta nga rod. Pagbabawyam dayta. Agbabawi ka. Ngam di kanto ka asyan. Oh, Reynalin. Sikamad gayam. Umunig ka. Agyaman nak. Kunak no nagbaliw kan kanyak, Paulo. Agtugaw ka. Agyaman nak. Anya ti may pay ko. Saan na ka din ngay ayatan? Ngamin, di na kun sarsarungkaran. Kwa, diritsahan kan Reynalin. Awanan ti panggap ko amang ituloy iti panagaram ko kan ka. Iti daytoy, akinapintas ko. When? Apay, Sana nanas ka na sumbatak ti saludsud mo. no kasta. Pagbabawyam dayta, Paulo. Saan ko pagbabawyan dayta, Reynalin? Insulto dayta kanyak. Isu nga ita. Saan kanto akasyan? Nga uray anyapay ti aramidam. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwan na denggan tituloy titampok ita nga istorya ana pauluan. Tinapintas adayag. Dito'y drama tayo. Hercules. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon Hercules. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg